Çadan 40 so'm o'tdi. 40 so'm. metri. Metr yo'q. Только menda sebep bırakta var buncha. Только bırak nasibini alacak. Жоқ, маңа бирак эмесин көрсөт. Onlar 50 so'm. Eng az. Мыналарбы? Метр 50 сомов. Ширинасы канча? Şirnası 2.30, а ширинасы. Метри 50 сом экен. Урматтуу катталуучулар, бүгүн 17 февраль 2021 жыл. Материал базарындамын. 120 Шешектерди, төшөктү, журкандык материалдарды, көйнөккө metraj yok. тартып көрсөтөм. Алар 50 сом экен. Bırakta var. Uzbekistanski. Bunlar aslıca 120 so'm, 100 so'm, 140 so'm. Ширинасы? 220. Uzbekistan. Булар Bunlar Kitayski. Senası 160 so'm. 160 экен. Şirnası 2. Китайский түлөбөйбү? Түлөбөйт, а? Жоқ, ештеңе болмайды. Еш нәрсе Гарантиясымен бұл. Гарантиясы менен де. Ширинасы канча дедің? 2.30. Материал ткани кандай? Льон дейт. Metraj satasыңар жоқтон ба? Metraj var. Қайсы жашылары? Сәтіндер Ушулар, бар ма? мыналар. Қайсы? 160 сом леонда. Мыналар ба? Полный. Мыякта тизилип турган. Полностью ба? Надо выбрать. Жакшы. 230. 400 жакында Ширина. келип калса элек. 2.30 метр. Метр канча сом? Мүмкүн эле бирдей эле. Мүмкүн? Бирдей. 160 экен. 160. 160 сом. Помазилер канча? Бул российский, калыңда еще эмес Российский качествосунда помощь. гарантиясы менен 130 сом метр. Метр Китайский 130 эмес, сом. российский помощь. Российский помазилер. Ширинасы 90. Ширинасы 90. 550ден 650ге чейин. Турциялы. Турция материалы жер төшөккө ылайык. Ширинасы канча? 1.60. Ширинасы 1.60 экен. Булар канча? Шунун арасында ошо 550-лүктөр да бар, 650-лүктөр да бар. 550, 650 бар экен. Дубайлар ба? 120 сом экен. Ширинасы канча? 1.60. 1.60. Наркыда дубайлар. Жер төшөктөр дейсиң? Жер төшөктөр 4200 кылып берди өзүгө. 4200. Бир төшөк 12 жөлөңчү мененби? 4 төшөк. 12 жөлөңүш бар. Анын бар. Курагы бар. 5200. Азыр курагы 5200. Набор, Бамбуктар бар. Кана? 8,5 миңден курагы бар бамбук. Аха. Бамбуктар ошо 8,5 миңден курагы бар. Курагы жогу арзан да. Мына 8,5 ба? Içi de tazalandı. Nasıl yapıyor? Azarçıyla gel. 8,5 mı? Булар канча? Ama da optuma 5 mi oturtarsın? 5000 дет оптан. Мыналар канча? Велюр. 120 ayda 120. Ширинасы канча? 160. 120 сом экен. Төшөккө. Чыттарчы? Çıtar 50 somdan 70 50 сомдон 70 сомго чейин экен. Хорошо. Дальше кеттик. Вот мына же ушул контейнерде новинка штапелдер келиптир. Келиңиз. Булар новинкалар, Новинки. Уже приходят новинки. Новинки, да? Метр. Разные. Сколько? У нас тут рулон. Ангурка бар ма? 100-300. Ага. По 100 есть, по 110 есть. Разные. Рулон, да? Рулон. А метр 100 до 150. 100дөн 150 көз чейин экен. Метр 100 по 150 сомов метр.
Ширина сколько? Метр полтора ширинасы. Мгм. Бұлар қақтықы? Китайские они. Китайские, да? Мгм. Расцветки Разные. разные, да? Разные. С камушком есть? Может, он такой нет. Пока нет. А эти? Сколько? Все одинаковые цены, да? 100? Нет. Разные, цена разная. Цена разная. Қанша мыналар? Они 120. Бұлар 120. Оптовая ценасы 120 сомов. Ширина метр. Полтора метра. Бұлар 150 тоже есть, по 120. Это держит, да? 150. 150 сомов. метр. Корейский var mı? Машина. Корейский штапель бе. Корейский штапель метр 150 сом. 150 сомов метр. Корейский yana kaysını kalsın? А бұлар қанша мына? 150 они тоже. 150 сомов метр. Ширина 1,5 метра. Мгм. Бұлардың дағы метрін айтып қойсаңыз. Мынаке, мынау жазусы менен, мыналар. Горох. 120. На горохтордағы 120, да? 120, 120 метр 120 сом. Здесь харир по 200. Харерлер қанша? По 200. По 200 оптовая цена. Ткань харер. Бұлардың метрі қанша? 120 они. 120. От 95 по 120, да? 95-тен 120 сомға чейін екен. Бегимай материал, бегаем, то есть қанша? 150 они. Качество хорошее, ничего не будет. Айой, сапаты жақшы дейді, 150 сом метр. Бегаем. Ширинасы қанша? Тоже 1,5 они. 1,5 метр. Бұлар қанша? Они по 200. По 200 сомов метр. 200 сом. Хорошие. Модные сейчас. Сейчас модно, да? Как называется? Помбаркет. Помбаркет называется. Помбаркет с полосками. Сейчас актуально дейді. 370 дейді, 140 ширинасы барқыт. 350 сомды қайсылар? 350 so'm. Ширинасындағы айтып кетіңіз. 1.35. Анан 320 сомдук бар, алдағы 300 эме 1.35 болот, ал только рулон сатылат эчи. Ал рулон сатылабы? Мыналар қақтан шығады? Ташкент. Ташкентский. Өзбекстандан келет 370 дедіңіз, да? Российский, сырье, боёгу российский булар. 370 сом. Жақшы, 350-ден 370 екен да барқыттар. Бұл құрақтар қанша? Комплект болот. Комплект 14 000 сом екен. Комплект. 4 төшек 12 жөлөң 8 менен. миңден. Таза барқыттан. Мыналар 9,5 миңден. Мыналар, э? А 14 000-ге қайсыл? Мынау. Мен курактар. Шибарқыт 240 сом метрі. Ширинасы қанша? Içinde қанша болады? 50 метр болот. 50 метр. 120 сом. Рулон алса? Иластар бар. Рулонго 55 сом, 58 сом, 56 сом, 50 метр булар стандарт. Сатиндер бар. Қайсылар? Рулонго 112 сом, анан 100 сомдан бар. А метргеч? Метрге 110 сом, 120 сом. Мыналар, Biraz арзандаған ба? Жақында. İşte көтөрүлүп калды. Наоборот ба? Рулонго 95-96 сатат, азыр уже 100 сомго турат. Мыналарда?
1.60 болады. Ени 1.60, рулонда канча болот? 50 метр. 50 метр. 5000 сом, 5600 сом болуп калды уже 12ден болгондо. Она Кытайдыкы 150 сомдон метр. Кайсы мыналар ба? Сайтында Кытайдыкы. Мынада эмнеге Кытай. А оптомго же кандай? Оптумга 120 сом. А 6000 эмге болуп калат. 150, а? Метрге 150. Метрге 100. Ширинасы да ошондой. 1.60 бар эле стандарт. Икелер чыкты. Материал сов 100 сомдон дейт. 100 сомов метр. Оптовая цена. Вот расцветки. История. На клеточный материалдар канча? 100 сом эже. Булардагы софпу булардагы. Ширинасы канча? Рулонда? Рулонго 100 сом. Рулонго 100 сомдон экен. Оптовая цена по 100 сомов. Материал соф. Жетимишке чейин болот. Рулондо? 50. Новинка. Как называется? Итальянский шишон деп койлар. Итальянский шифон или Прада называется. Метрі қанша сом? Метрге, в рулонге 140 кылып беребиз. Метр Рулон 140 сомов оптовая цена. А метраж қанша метраж? 180. Метраж алсаңыздар 180-180 сом. Новинка материал. Качество аябай сонун дейт. Итальянская Прада. Итальянский шелк. С камушками? Ткани, с камушками. Нет? Ширинасы қанша? 1.60 ya 1.70 та. Каренде 1.60, 1.70. 1.60. Метр 60, метр 70. 180 ширина. 180. Вот новинки штапель. У меня спрашивают российские зрители. Канчадан? Мыналарды рулонге 120 кылып беребиз. Метрге 150 кылып. На рулон 120 сомов, да? Метр Оптовая 150, цена. да. А метражга 150 сомов. Это тоже штапель хорошего качества, 120 рулон. А метраж там тоже 150 будет. А вот эти 120 в метр, а в рулон 100 сом. Вот эти все. Тут Штапель, да, самые новинки? дешевые тоже есть вот эти. 30 метров. Это в рулон 85. Ошо, моутерге койчу, ошону. Булар канча? В рулон 85 дадим, метр это 100 сом получается. 100 сом. А, нет, оптомго 100. Канча? 85. 85, А 85. метр 100 сом. Канчадан? 170 сом. Эни 1.60. 170. Буларчы? Бардығы бізде ежеш бердігі. Детскийлер экен, а, жалаң. Детские, взрослые бар. Эни 1.70 дедиңиз, а? 1.60 1.60, 170 сом. метріне. Метрине. 170 булар. Бұл байк еді. 100 сомна. 100 сом байк. Булар кандай материалдар? Şu bardı, şu 1.60'lıklarından beti. Tartıp koşta veriniz. 1.60 экен ширинасы. Метри 170, а? Булар канча? Bunlar 2.60'lıklar. 220 somlu. Adına tonlaylar. Булар кандай? Onları 1.60'lıklar adına tonlaylar. Şu 170'te. Горох.
Булар канча? Бардығы бір де еже сен алар. Бирде. Макс. Коробкалар. Булардын басы канча? 160'dan var. 160. O nargılar var. Мыналар 160. Ну, 100 сомдан екен бұлар. 160. 160 екен. Aleykümselam. Парасы қанша? Бұлар штугы 200-тен. Bir штугу 200. Бұларчы? Бұлар 500-тен çoğu. Жо 500 екен. 800-тен. 2000'den arttırdı. 1800 2000'den. Ya. Миң сомдон канчага чейин? 2,5 миң сомго чейин дейт. Иваново. Материалдар 200'дөн. Производство Иваново. Ширинасы канча булардын? 2,25? Салфеткалар канча? Метри 100 сомдон. А турецкий мадонналар кайсылар? Мыналар ба? Канча? Ширинасы канча? Метри канча сом? 500 сомдон 1,5 миң сомго чейин. Иваново көйлөбү? Alam dişine kop. Var.